Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyukuru maraja nasaba pamase nani akamase kue topa pengin rena nang kaki kembali melanjutkan pengajian kita dan pembahasan yang paling tepat untuk pengajian KIE kalau mak bicara waktu ki adalah persiapan memasuki bulan Muharram. Jadi tahun baru Islam mencawi as-soha matu tanggal 7 itu insyaallah kalau tidak salah akan masuk 1 Muharram. Ya. Situngenna ia kotoma bicara amalia atau keistimewaan ia angkai terkandung hilalanna ulam Muharram, termasuk anjuran Nabi itu puasa, puasa. Tapi perlu kijolo sampaikan makada denamo nyamananna nabiye dan rasul angkamana kaitanna si bawa ulam Muharram. Jadi hampir semua de minato makada yamanam de. Jadi mega peristiwa na alami nabinna pong Allah Ta'ala dan peristiwanya itu peristiwa besar dialami di bulan Muharram, utamanya oko 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Jadi angka istilah yang naruka payalay di istilah makukoy masawuro rampe makada hari Asyura. Jadi situnganna peristiwa-peristiwa itu metan na kajajian o komopi nabi-nabi ba'dioloy. Angka memang na peristiwa terjadi dan itu hampir semua. Di namona yang menenah nabi ma'alami Nabi Adam iterima tobat na kupong Allah Ta'ala itu pas di 10 Muharram. Apa itu Nabi Adam ditepak kesalahan na pigaw niat dimpara pole suruga. Si diba kesalahan na. Ia tengi mak deperi rubuahul dia tapi dia memakan itu. Nasabari oki suruga itaro niat beng ni pasu qadarullah. Si di kesalahan na. Ia di umat na nabita mega salata tapi me kita suruga.
jadi jadi Nabi Adam ya dasar ubacay okko ilalanna kita sejarah angka dua pendapat angka makada patapuloy tahun ini istilah yang agak lama ini patapulo tahun ngetana Nabi Adam sujud milau toba lori puang Allah Ta'ala terhadap satu kesalahannya itu. Jadi sujud Nabi Adam milau toba lori puang Allah Ta'ala 40 tahun ngetana. Nasabah iya ro kesalahan nasib dia na tarima puang Allah Ta'ala tobakna itu pas di bulan Muharram itu di 10 Muharram. Jadi oke 10 Muharram. Jadi ya ko makadete makanja iya ro 10 Muharram ngeso makanja to ngasa. Nah sabak iya na ron-rona Nabi Adam bayangkan di 40 itu sujud milau toba lori puang Allah Ta'ala aga na baca na padoangan na Nabi Adam nai tarima tobat Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi 40 tahun nah enapa terima. Kemudian ternyata Nabi Adam bawa namo Nabi Musa ipas salamato itu di 10 Muharram. Jadi makanya itu pandrita itu aso 10 Muharram aso asalamakam itu jadi ya komelo kipite aso nang kawat di ngagagay pamulai ina makan jalan dah ako 10 Muharram. Nasaba itu hari keselamatan. Nabi Isa, Nabi Yunus bin Matta pasalamatoy sama itu Nabi Yunus angka meto salanna na dakway umma na make kabicaran na ya kung kataw icara may na mega cincolan na umma na Nabi Yunus itu yan ang kay podagi tapang kabalin na itu yan ang kay cara may tapang ka papemala na poko na jago kiyahan na Nabi Yunus yan na ro Nabi Yunus makere-kere nasang mego je tu nakan na pacala ko makito si pa mo makadake ganyan sa pacalange kita digare makadai de na callo po ng Allah Ta'ala nasakke gani kita coba gare umat na Nabi Yunus ye na purangin Nabi Yunus nasakke gani pacalange makadatajan ni nasa aja ni tajag makokona na matajan ni Nabi Yunus na de na pole pacalange kecili-cili asa wede to gana lupay ka po ng Allah Ta'ala napakasiri ka po ng Allah Ta'ala kaya umma betul lima kadani kaya ganyan naroon nasalay umma na dengan alasan makade na panuhi matu pacalangi po ng Allah Ta'ala kung kakaopo namuya na kan na to taro na made iya naro kasalahan na nasaba de na yaki pulo ko po ng Allah Ta'ala nasalay umma na ini pendre ko kapala acun ko kapala na tayo de ina iya toro kapala de na tapangala tapi de na lari matangatasi maninalipang kasanro na masu riolo pa na riolo tiyasang sanro kasanro na masu makada ay ang kataw madosa lupok ko kapala ang kataw ang kasalanan na marajok ko makada pe ko ni cara misa ni makada magampang layoki asan na yoki manang isan na asan na luran na kapalain na palayundi nigi masu asan na yati suro lupa ko tasi napatama ni na yoki mana ni asan na naigochang ina asan na Nabi Yunus menre makadaya ro nasa iya aja jolo ulangi pemang makaremage nasa natau kanja iye nasa ngali tahu kanja dia nang kanirita tahu kesalahan niya tahu kanja salaun di ko tu patami pemang iba tama si ni gotchang sisan na masu ina asan na mo ha
Jadi makadasi nak kodai jolo ulangi tema. Agi ni kok gocang ele kita weh. Ipatama sini gocang ina asanna dena ni suruh lupa na lupa. Apa makadaya na di salah. Lupa nino. Yan naro ni suruh ko po Allah Ta'ala balewe ikan nun itu disuruh memai. Dia disuruh mandrai. Suruh mi memai. Makanya dia na to ibale. Layo mami ni patamo kuwatan na balewe. Dia nak kada puang Allah Ta'ala Andri Nabi Yunus deh makadami ammai itu jadi dia tu nama dia nama pedi dan sama iyan mami napai tilok ko tasi kami na malungi ang kamakada pitu bale si todong yan na to na ilaw to ba ko puang Allah Ta'ala patapulo to so na patapuluan din na kilala na watan na bale aga na nasan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iyan na ro. Degaga po sa ngalita po. Idi mi po mapaching. Si tongat-tongan na iya solanya lekoy. Napay mangaku. Ang kakagaw bawang ya lekoy. Makanya dari situ sa baitarime toba na. Napende ni baliw kumirin na tasiye. Yan na ro ni pasalama. Yan na ro na doa na baca. Ang kanatutaw pandrita makada. Iya komelo ko lappa puli di sini na susah lappa puli reta patak kapakangi baka kong katau makundru-kundru otak nah mapaham suruh baca ya tu jajitannya tu bawa mah kada susah deh istilahnya rumah kada nama bale ang katau pandita pahik mah kada itu memma ibararti 7 selimut susah inrang urusan cia selesai ang kagaga yurusun na cia jaji iya mo baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin baca iya tuh napalapa ko pong Allah Ta'ala ika waktu makanja ibaca di waktu-waktu mustajabah ika pura masang paja subuh atau sesudah asan subuh atau sebelum masuk subuh palawangan na mangeribi isay tudam atau mata jata jawat tu sampajang pura ni batawe na depa pura ni masampaja sunna na depa naga senai depa nakama tawe wadingi baca-baca ro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini baca ya, jadi pakul ini meni bawah saya kita baca gitu ya ko tulle mitulle yani ko deta pala ina marat gitu ya ko tapala mo ya mochi cemih no. Tapi makanya tipe secur ngisi bawa apa hangang keadaan. Misalnya angka agaga turus na cia selesai. Angka tersangku agaga. Ingarra ngiro napay pangulo ko pong Allah Ta'ala. Napa angka ki mancaji atah. Napay baca la ilaha illa anta. Gaga pos sa nga din na idi dito po. Berharap nih ilisari nih Pak Dong ngilalan naro jadi dia nih baca bawah ilisari nih Pak Dong aku pura nih baca la ilaha illa anta dega gapos sa ngadin na idi po ipangulo nih ang kagagaw jama po majik na siya selesai subhanaka inni kuntu minaz zalimin maha suci engkau ya Allah inni kuntu minaz zalimin alaiku kesalahanku ya kamma gara-gara dosa aku na cia selesai ya gagahe gara-gara mabela aku puluh kui di pongi gara-gara susah ku ina rilau jadi tabaca niya ro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bayne cia mangkali nga baca ya betul baca aja mo tagora ko pure bakara maga sagi bayne ku na ko aja mo jadi ketika ada kesusahan jadi ya gagay kung ka masalah yoloy ibaca ya donna tu nabi don nabi ya dan terbukti maka dia nabaca na ipalapak oleh susah iya pada miro na nabi Adam yan ang kataw mega kasalahan na biasa ro mega watun na malolo mega kasalahan bahkan makukway yan na ro Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna puang ang kakakye gau bawang solange lekwe makakakye makibua dosa
ampuzana usulanya leku go dosa aleku mapi kesalahan wa illam taghfir lana ya kotanya tidi pomak dampangi kak. Jadi kak yang aku ini wa tarhamna ya kodene di masih kak puang. Itu coba gare. Jadi yang aku jo alewe ya nariyasa toba apa iris kesalahannya napi pangolo ya aku makan banyak astagfirullah ya na toba sananya itu istighfar mi. Jadi ya sange toba ingerangi jo kesalahan tak napi pangolo apa ni sepura Allah Ta'ala melo mi ko mangaku ki digaga dosa tadi di sange pong Allah Ta'ala na semanang na cuma melo mi pong Allah Ta'ala ko yang aku kesalahan tak pada kong kana si ko lagi sama kadali na rapai ka jendela melo mi ko mangaku kada ya makasolan. Itu jadi makiro nesa pong Allah Ta'ala kada ya dia takku macigau nesa tapi natajan ni mengaku ya natiasanya taubat taba ya tubuh taubatan rewa nawanawai bikin roh kita salah ngerani sini nak kesalahan ta nih ngeram nemo ya agak tau malupai dosa nesa ya naro ingeran napai pangolo ko pong Allah Ta'ala totoba na sana. Kemudian kata Nabi Ibrahim laitunu salamat te oko 10 na Muharram. Patapuluh ti aso na patapuluh wanina itunu tu. Tapi dega marika galena namo ulo na silam pade to ganan repi. Pak pong Allah Ta'ala suri apin na macakke. Itu na iya sipak na pi matunu ya kode na tunu sak deni sipak na pajan. Itu na makadane pong Allah Ta'ala na podangnya pi kulna ya na rukuni bardan. Api cakke ko. Wasalaman cakke mapasalama apa kene na tari pong Allah Ta'ala wasalaman mati Nabi Ibrahim mati macakke. Itu apa ya kong kata utama gulukase mapalay na tama gulukase mate to pa mate miki ya na kada pong Allah Ta'ala kulna ya na rukuni bardan wasalaman cakke mapasalama loko Nabi Ibrahim tapi aga na baca Nabi Ibrahim na yape waktu na yape aga na baca hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa lah ya roh? Telu ni pak dongang. Iya tu na tu hasbi Allah. Ya na tu nang kama pak guru ngang imah kada iya ko me ko mamoto me ko mangoto baca ya roh. Iya ko buah ko dia mau pedi. Itu. Ya roh ya naro na baca Nabi Adam ay sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya pertama kopi ya roh na baca hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka dari pong Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan maka dani pong Allah Ta'ala na podangnya pi cakke mapasalamat lo Ibrahim ya dio putih dia tu mendari baca kulna ya no ruku di barna kanaya tu iya ni tu na podangi pong Allah Ta'ala pi aga na baca Nabi Ibrahim na podang na pi supaya cakke ya tu hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya. Ya roh. Ya pala ni di. Iya. Apala ya roh. Baca-baca ko mereka makin rek kaluku. Aja mo tatung ka buang yeleta. Ko meki makin rek ta baca roh. Takut buah kamaman ni hana. Jadi magi kiri baca iya pak dan nuangangi alewe loko pong Allah Ta'ala ipasandre meman isarah kami man ya lewe loko pongin apa tuh jokah isarah kami man ni gimah kada makin rek kama tu ubuh pong iya na tu na iya ko iya na ti baca maka to pandita ya kita rimay domo ya ko buah ko mutapa mateca iya tu tanay mo mrita panadi mapadi makira jadi iya ro na pak guru ngataw ina ro na baca Nabi Ibrahim ro nek nok ina okui hailalan nabi 40 sura 40 wanina dena marigaga apa iya gitu salana Nabi Ibrahim makbal ni matoy
Tapi batena mak balesan relo kumide cengi. Tongange. Apa riolo pana riolo jama-jamannya tu tele masoro-soro. Riolo pana riolo lo masoro-soro yana pura paneng, pura mapaneng. Padi di kupura ni mendri na si barue. Si pulu ni tawe, elo ni masoro-soro mak gerebembe yo di mana di sana kampung. Lo masoro-soro. Yana tu sungai Nil nonroi. Nonri masoro, ya matoto na baca pada na baca sanroi makoko wa agasana wa alo takwala pasoro padahal ya mato na soro ya mato na ala ya mato tu na pak basara ni ina oke batiro kapa mak guru sanroi dia sero maka dia na baca na soro ya mato tu na soro na Nabi Ibrahim na yoli dia na melolo apa nesen asangan masalah ya na jama tekoro jadi alasanna maka dia nak kada masemang maka dami majau sanding itu jadi nak kada masemang maka dami kui di rumah kada we masalah salah papena dinga padahal dia na malasa magai pe maka ada masalah papena dinga maka ada majaji papena diku kalau itu tahu we gitu jadi pada kong katau misalnya maka dia tahu we anu haram ija na pandra yang ikut lo korobolano kono undangi tapo dak bani maka we maka lagi sa di papena diku dia ulah mereka dia na talau jadi makira mako mati itu Nabi Ibrahim layoli aga nasam oi masalah salah pena dinga de to nah kada malasa kak maka dami salah pena dinga de na nalole lo mana tahu iya naro natako ang kamatoha patugas ukur ilalang kerajaannya nah iya naro namanya linap betuangan na cece iro na taman nitay onro na te korona runtu silin na patungnya na sumpay tawe koro raja iya naro nalengi wase-wase de to na hancur kani deni kana pasuku ang kanalak ga inga na kanalak ga do cilin na kana kacijo matana de to na kana narapa de Deni kan apa suku ang kadalak gado cili na si wali ang kato ingat na minate ba ang kato matan na minakachicho ang kato mapaniro tapi ang kachili de na rigagay iya kami na makay raja nalay wase-wase nagatung yung koro Nabi Ibrahim isan na rewa raja taselang magya nasa pungnya nang dia nagasuku ang kalagga ingat nang kalagga rewa ni ro dapat si pulo ni makadani gatau kira-kira makasola makadai ay Ibrahim ya tu bamonro dia tu gagalian na na ita di pasipulu pajaga na kadang kami mangijik ni tahun nak lalu dia bisa kada kenri laho nakan nalalang boy pasipulong maka dia nadeje maka de tikang nasa deje naman sama kadali na moga maka dia raja iya ti kora ihon di kara-kara yang pati perem tikang lay tikang Nabi Ibrahim ni tanay maka da ni gasolani maka day Nabi Ibrahim na pau tanay ligare iya tanay liaro nasang apa wang kalinga je makanang kagare ci biaro makay raja de na marigaga na alena to makatani biaro wase-wase alena tanay digare ya kamaro maraja solani makadai raja tau delit-delit kay manang kapatong disuruh tanay dari sama bicara ya naranakan berahi mapi mo sumpay ko din sama bicara namacay nasa ide tunoy yan na tunay pasipulong nga ngaju, ciki kampo tau pasipulong ngaju. Bayangkan ko si di sigrap, bawa ajuan na suwangat, tas si di tau, si di kampo, si di sigrap, si di kaupatay, panola pangange. Ayan na ron niya, demetona na korilalag, lay patuo ni apie, napayaleng ron Nabi Ibrahim, naya dempara tama, papada tuto ito jange. Papada ka mulai maknap pinataro pala, layak to jangan ni. Yan na ruwat tunay patudan Nabi Ibrahim melo ituno ses sa pamaleka nasa we nabi na po ang Allah Ta'ala melo ituno maleka na nasa loni ko Nabi Ibrahim musa mo kayo ito alim melo ituno maka Nabi Ibrahim misasa nang kanarod piya malua-lua naiyak na ipatuo nga ngapi maka di maleka di na korok katana pakutan ako maka di magay nasa ilaw tulog ko maka Nabi Ibrahim kinro namin law tulog maka naiya na malaika na suruh ko ng Allah Ta'ala yalik kuasa
matoro iya ngingi si babosi. Ya ku ya maka na bosi ko na bosi. Ya ku ya maka na pole ko ngingi. Pole ngingi. Maka Nabi Ibrahim jaga memang bantu nya. Nasang ilaw daw muko. Law pa pole ang ngingi si bate. Wae bosi. Pat dia roti. Maka day Nabi Ibrahim kenro nang mangilaw. Nasa ko po ang Allah Ta'ala. Maka day Nabi Ibrahim. Ya ko kumi po ang Allah Ta'ala. Aja nanay ko suro. Namuya ni sa batoy. Hindi na pake malaikat. Jadi nah kaitan niya malaikat itu. Malaikat ko parantara siya to. Iya pa langsung mangilaw po po. Yan na to na din na pake parantara. Nasabak makadan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dia naruh langsung jadi na tu pak dong dia na pakai perantara jadi tapala itu dia jadi itu kan doa tapi dari itu je tu makanjak kado-kado iko mani masuk ya lupa itu ni kada aga pasirona itu jadi itu doanya itu nabi aja nama bela lada sebab minta 10 rosanya. Tapi siya kisah tapi itu 10 sera oh iya dia tahu pa maku ya iya ulam muharram siya soki siya soki mapuasa ukilalan na ulam muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Itu hadis. Maka Nabi taman som siapa yang berpuasa di yaumil muharram pada hari muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Jadi kota lupulo sona ulam muharram berarti siaga telur ratu. Iya. Jadi ya kota puasa tapi dia tolak kada ini mani cuma angka makanja ya puasa ya ko 10 na Muharram. Hari Asyura asanna. Si tau dosa na susu dosa laba. Tahun 1 tahun yang lalu. Jadi ya tahun laba si tau dosa ko rejamairo na susu. Itu dosa-dosa kecil. Gunanya ya tu puasa 10 na Muharram. Cuma nasuro mi nabita untuk membedakan, tapi sebelumnya ia tuh puasa Muharram Pak Bu, ini penting saya sampaikan. Sebab mega tahu dia na paham. Ia tuh puasa Muharram, ia nanti biasa puasa wajib untuk umat na nabita. Ya wajib tuh biasa umat mak na nabita, umat itu mapuasani ulam Muharram. Itu wajib, bukan sunnah. Noma ni parenta na puasa Ramalangi napa berubah kedudukannya menjadi sunnah muakkad. Jadi sebelumnya itu wajib. Kemudian Nabi ta itu okomopi maka mapuasa memang ni 10 na Muharram. Sisa na lete lau Madinah naruntu Yahudi. Naruntu Yahudi mapuasa makutani nabita oko Yahudi maka dak magi mapuasa ni iko 10 na Muharram apa mapuasa memang ni nabita oko Makkah napalete lo Madinah naruntu ipanduduk na Madinah Yahudi mapuasa maka nabita mapuasa ni iko 10 Muharram nasab iya royala syukurukan nasaba Nabi Musa ipalapak poloko kajaran Firaun. Ilalung inasa Nabi Musa ni pas salama kung Allah Ta'ala yaro 10 na Muharram jadi ya puasanya mah kadai Nabi iya lebih berhak mah puasanya itu daripada iko tapi maka Nabi untuk membedakan supaya itu pada yaro apa mah puasa toy nasa ni matu kecil-kecil biasa kata mako tuh kung kana zaman to nasa kecil-kecil isalange may tao inabita ko yangga isalange makacyo ko lo maka nabita apuasa toy iko aserana 9 di dalam satu riwayat disebut 10 dan 11 makanya male kesimpulan papikye maka yang penting dia pada iya ko 10